Imamo dres našeg domaćina. Evo, izvolite, vidite kako je to lepo i sjajno. Izvoli. Stani ti jedna fotka za... Jedna fotka imamo. Za istorijata. Aj, mod. Ete. To je Žare, moj drugar iz benda, mi smo svirali zajedno 10 godina u vreme stare Jugoslavije, dobro davno je to bilo. Da, se vikavme Se sjećaš kako je bilo? Psihomodo orgazam. Sakaš na anglijski da zborim? No. Come on. Come on, man. Say something, man. Come on, man. Pa evo, dolazi narkoman u apoteku i kaže da ćete mi jedan C vitamin. Така се облакале, како ви беше на сонце, така облечени со... Ja imam ono delo iz 5 delova, imam košulju, imam prsluk, imam sako i ponekad kaput. Посебно кај Арман се гледа кога прв пат се појавува. Да, мокар овде. Ломе! To je bilo u Budvi, to su Bečićima. Кога ви кажа, Bijela koji kaže, ej, dečki, idemo u Tenerife da snimamo. Što si rekao te tako? Ne, prvo smo rekli, daj. Da, yeah, right, okej. Mi smo svi spešteni u tim vilama koje su oko jednog ogromnog bazena. Ogroman bazen i tu još neki, i onda smo se tu skupljali non stop. Branko Đurić, Đura i ja smo nešto kuvali tamo non stop.